Querido televidente ng Di Solution TV, cordial saludo fraternal de vos na Roman. Que paz do Senhor po junto conosco, agora conosco, vai de nos resumen de Simaki. Puta trata de les número 6, com o título Hechos ng Simbólico, e o versículo de memória da sacafor de Romano ng capítulo 9, versículo 21, e tabisa, of e alfarero não tem direito ribeclei, para for de emes klompe, objeto para uso honorável e outro para uso comum. Esse que nós vai ter vista de beneficação e eles não nos mester toma for de símbolo e linguagem de figura do book de Jeremias. Símbolo na Bíblia te serve para mostrar-nos que o mensagem está real e poderoso. E butiche, pote de clay quebrar na werque e faja de lã quebrar, está mostrando-nos de uma forma positiva a soberania de Deus e seu desejo de estar seca de nós. Com a ilustração do versículo de memória de alfarero e seu clay, Pablo não está pensando que algum de nós está mais valioso que o outro, sino simplesmente que nosso Deus Criador está controlando inteira sua criação. O objeto criado não tem direito de demandar qualquer coisa de seu Criador, passou sua existência a depender de seu Criador. Se nós temos em conta com a perspectiva aqui, qualquer tentação que laga nos sinta orgulhoso de nos logros não personal, está ordo eliminar. Ninguém que Deus tinha direito de tratar com gente, maneira esta desejar, está igual com ninguém que o alfarero tem domínio completo sobre seu clay, lo qual está evidentemente absurdo. Pablo está aludindo aqui de Jeremias 18:6, caminho de Jeremias ribe ordem de Deus está visa a nação de Judá, kunanta den man de Deus, mescos ku ecleita den man de alfarero. Den seguinte versículo de capítulo 18 de Jeremias, 7-10, Jeremias claramente está apresentando a natureza condicional de promessa de Deus, para meio de qual Deus está operando para o bom de gente e o bom de nação. Pero está a terquedade e a maldade de gente está causando a própria ruína. E alfarero, segundo sua própria vontade livre para escolher, e por usar sua faculdade e capacidade para julgar e decidir conta e forma, por forma for de massa de clay, butiche, pote, vaso, seja para propósito nobre ou para uso mais humilde. Assim também Deus tem autoridade, riba a humanidade, para tratar a gente de acordo com seu próprio bondadoso, compassivo, misericordioso propósito. Deus, actuando para a salvação da humanidade, está considerado que está adequado para permitir que a gente e a nação sofram de consequências de sua própria rebelião. Pero lo que Dios frecuentemente te permite, te guardo visado en Bíblia como si fuera en mes, así exacto, directamente. Esa que está de acuerdo con 2 Crónica, en capítulo 18, versículo 18, camina el profeta Micaías, no está profetizando nada bom contra el rey Acab, visando que Dios te sienta en su trono con entero su ejército, en su mano derecha y mano revés. Pero manema bisa ori, a terquedade e maldade de gente está causando a própria ruína. Símbolo da representação de uma realidade por meio de uma analogia, é dizer, uma semelhança, uma similitude, ou uma alegoria, qual significa uma metáfora, uma figura retórica. Então, de acordo com Gênesis, capítulo 4, versículo 3-7, a ofrenda de Abel estava uma demonstração de fé
door de qual Abel a obtener el testimonio que estaba justo, de acuerdo con Hebreo en capítulo 11, versículo 4. Pero lo contrario es ofrenda de Caín, estaba un intento para ganar salvación por medio de obra. En caso de Abel, fe en el plan de salvación y en el sacrificio expiatorio de Cristo ha quedado revelado en una obediencia sin reserva. Indudablemente, Caín no ha experienciado dolor para su pecado, ni ha sentido necesidad de autoexaminar, ni de hacer oración para pedir luz y perdón. Caín, su conducta está un ejemplo de un pecador terco, que no quiere arrepentir y que su corazón no está quebrado ni para corrección ni para reproche, sino que esta hace su corazón más duro y aún más rebelde. Caín no esconde su sentimiento de frustración, su rabia tampoco. Caín no muestra que estaba fiel a Dios, quien le ha ordenado y ha introducido el sistema de ofrenda de sacrificio para perdón de pecado en el momento ahora que Adán y Eva a peca y a ser expulsados por de Edén. Pues Caín a reconocer parcialmente, pero con disgusto, el derecho que Dios tiene recibido. Pero estaba un espíritu secreto de resentimiento y rebelión, como ve Caín para responder a la orden de Dios según su propio escojo. Promete seguir el plan establecido para Dios. Caín a obedecer de apariencia, pero su forma de proceder a revelar un espíritu desafiante y a proponer para justificar su mes, así no gana salvación por medio de su propia obra y mérito personal. Con otra palabra, Caín aniga de reconocer su mes como un pecador, que estaba de necesidad de un salvador y ofrecer una ofrenda que no estaba a expresar arrepentimiento para su pecado. Esa aquí está de acuerdo con Hebreo 9, versículo 22, que también dice, sin derramamiento de sangre, no tiene perdón de pecado. Así no está que Dios a rechazar la ofrenda de Caín, pasó a no seguir con exactitud a norma que estaba a regular el sacrificio y con el tiempo estaba a consistir de ritual levítico, de acuerdo con Levítico 17, versículo 18. Entonces, de acuerdo con Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, Dios guía y protege a su pueblo en el desierto que estaba infestado con culebra venenoso. Y cada día estaba mira milagro de protección divino. Dios, sin embargo, repentinamente, por motivo de una actitud rebelde, a retirar su protección y a permitir que culebra atacar el pueblo. Pero a ordenar a Moisés de mesurarse para traer un culebra de bronce como símbolo de Mesías venidero, quien de lo mister guardo alza, para quien quiere de lo guardo sanar y salvar y por recibir vida eterna. El pueblo estaba saco, el culebra de bronce estaba un símbolo de Salvador venidero, y mirando na el culebra de bronce no estaba suficiente para sombra, estaba posible para no poder contemplar la imagen sin no guardar corazón. Si el pueblo no pone fe en Dios como un sanador, pues el pueblo, su mirada, mister estaba acompañada con fe, pasó el culebra mes, no estaba en corazón. Esa que de mesma maneira também está conta também para ofrenda de sacrifício no santuário de deserto. Na mister estava acompanhar para fé, de acordo com Juan, capítulo 3, versículo 14 até 16. Para meio de serviço de santuário do deserto, nós temos símbolo de morto de Jesus, de seu ministério intercessor,
como sumo sacerdote y el juicio pre-advent, es decir, el juicio investigador, promete la venida de Cristo Jesús. Es culpa de gente de un casca inanimada. Te ora que Dios done su rocío de vida. Ahora Dios quita su aliento de vida, nos culpa de volver a polvo, volver a tierra. Pues vida y valor de gente también es Espíritu de Dios. Dios es fuente absoluta de poder y autoridad. Quien de lo triunfa finalmente ribe maldad. Salvación es una tarea de Dios, no de gente. Es soberanía, este es poder absoluto a que Dios tiene ribe tanto gente y nación. Que te guardo simboliza el alfarero y su obra. Dios lo quebra nacional de la misma manera que Jeremías a quebra e butísina. Entonces, Jeremías capítulo 18, versículo 1 a 17, Dios está dando-nos una advertencia que gente mister arrepentir. Promete una mirada más forzada na aplicar el juicio de Dios. Isaías 45, versículo 9, también está dando una advertencia en aquí na rey Ciro. Te guardo representar aquí nampa un tinache de alfarería, un tinache con un alfarero atrás. Dios llama rey Ciro para realizar una tarea específica, si no estaba para el man guiador de Dios. Jamás y nunca rey Darío, rey Ciro por ahí llega a un gran líder comandante que estaba. Rey Ciro tenía obligación de cumplir con su misión señalada. Isaías 64, versículo 8, también se nos lleva plegaria pronunciar a favor de su pueblo. Indica arrepentimiento y sumisión. Espíritu de una resistencia terco llegan a su fin y Isaías a percibir el deseo de ser moldeada en semejanza de Dios. Romanos 9, versículo 18 a 21. Aquí nos mira que Dios de misericordia de Jesús que quiere. Como el corazón duro es resultado de una rebelión contra la revelación divina y contra también el rechazo del Espíritu Santo. Dios me está permitiendo para gente sufrir e inevitable consecuencia de su terquedad de obediencia, de acuerdo con Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 y 28. Nos mester tener cuenta si que Dios está imparcial. Romanos capítulo 2, versículo 6 de 10, Romanos capítulo 3 también, versículo 22 y 23, también nos así. Entonces también nos de Romanos 10, versículo 12 y 13, que turco invocar el nombre de Dios lo te salva. Nós também mira outro rei, agora aqui, que a adoptar, praticar na malvado de Babilônia e de Cananeu. O rei aqui não escuta a palavra de profeta de Deus, sino gustosamente o rei aqui arriba su pueblo de picanan, provocando así a furia de Dios con su picanan de ocultismo, de brujería, de adivinación, de consulta con medio espiritista. Me está papiando que el rey Manasés, quien demuestra una falta total de fe en Dios, donde intencionalmente a ofender a Dios, profanando el templo de Dios con ídolonan, adorando a Dios pagano y sacrificando su propio yunan de candela de rito de Moloch. Jeremías 19, versículo 4, Jeremías 7, versículo 31, segundo Reinan, capítulo 21, 1-6, y segundo Crónica, capítulo 33, 1-7. Nos por resonar. El rey aquí arriba, el pueblo
Den prática de sacrifício nan que nunca abini den Dios su pensamento, ni asubi arriba na su coração. Jeremias 19, versículo 5 da Bisanos. Sacrifício nan que Dios ha proibido el pueblo bau de pena y morto, de acuerdo con Levítico, capítulo 18, versículo 21 y 20. Y también, den capítulo 20, versículo 1 y 5. Pues nuestra mira que la nación de Judá ha caído en un profundo apostasía, de que Dios usa Jeremías para realizar acto simbólico poderoso de quebramento de un butiche na porta que nanta batayama porta oriental de Tofet. Caminda butiche nan que no por aguardo derecha bata ser quebra y bentei nan. Então aqui nan, nós mira que Jeremías claramente estava ilustrar com Deus lo quebra a nação e estado de Jerusalém mediante Babilônia e qual lota é efeito de invasão babilônico. Sin embargo, a amenaça de Deus que estava condicional. Para sombra, Deus mira que não estava lá para evitar a sentença que tem pendiente de a nação. Basta o povo convertir na maldade. Deus também é hora lo arrepentir de calamidade que ela plania para 13 riba a nação Judá e estado de Jerusalém. Nos parece de Jeremias 18, versículo 7 e 8. Então, de acordo com Jeremias, capítulo 13, versículo 1, Deus a simbolizar a destruição de seu povo com faja de lã, que Jeremias me será buta na sua cintura para depois esconder cerca na errante do rio de Eufrates. E faja aqui está representar o israelita, não? Tanto de casa de Israel como de casa de Judá. Deus simboliza, agora simboliza para o homem que a viste a faja e que ela ajuste a roupa pertana a sua corpo. Essa aqui está simbolismo que Deus faz entre a casa de Israel e a casa de Judá para não porta pegana de, para não porta pueblo para Deus, para fama, para alabanza e para glória. Jeremias capítulo 13, versículo 11. Pero a israelita não, que não obedece a Deus e não cumpre com seu estatuto não, a perde sabedoria e compreendimento de vista de outro pueblo não. Deuteronômio 4, 5, capítulo 4, versículo 5, 8 também se nós que não vira bobo de vista de pueblo não. Então, é viagem não, que Jeremias a toma para baideira e para buscar fá, está simbolizar o cautiverio do povo de Judá na Babilônia, o cautiverio do povo de Israel na Assíria e no regresso depois de 70 anos. Pois ora que o fá a queda destruir, orgulho de nação também a aumentar. Que bom Deus vai bendicionar nós. De outra semana com Deus.